Jingbo Port Chief Executive Member Kakasi Hills Danmas District Council wa penyat sing siem bakahima seora kariban wan raklot yaki duler kendo ki bala ai shagi barjala hamajai shaka council kalakut hakakat santarik unaitung arja arpusau. Kumban syukudau bau ba penyat sing siem ula berngem balada kahima seora kamla banlek kumtai nakaliang ke KHEDC kan pendon kamla kabor panhiar kendang bat keni lot yaki duler kendo nakitegi barjala yakabaka hima seora ru kalapan pau bakan ai ke jingkersan bapura yakani ke jingtemu UCEM. Hagari kesengipan, Kofes UCM kahima sora kala lumi kinong sensyar senong kumju kinong ilam jung kikun ki hajar na keleng saudong kahima hakaba kasur nak te kejing yalang kalong ban persya bat dawa na ka KHEDC ban pendu i kejing penbana ni ke notification ba pen kelarat ya kamajai. Kejing yalang kalarai balada ka KHEDC kamwangi kate kejing penbana kinwan tur sya council haki kindiat sengiban wan. Hadin mengilayo ya kejing syai babnya nakaliang jung Kofes jung paim. Ya kini kejing le jubol nakaliang jung dis council ban penkalaran ya kemajai dan nakaliang jungi kongki kli no sensasnong ila sim ya kawai karai bangin nom la dalai ru eman pediang ya kini ai bakamajai kanne hukum pa ke jublong ndai kanom kala lo kumbai but kani ke jingle jung ke dis council ru nakaliang jungi kongki no sensasnong ru isutu bangidon kada kejing penrem ka bakra ya dis council namal ba ngilai habang iong ka district council ke bapet je kariti ke dostor jong ke bri jong neutral ngot ni haban tip ye kariti ke dostor baka kidon kerdan step kata ka bomut baka dor basnong kidor barai kidor basim kunta ter ni haban tip henrei ka long ka ege ke balengo pat bangin yo I ya kani ka notification jong ka district council ka ba wat usim jong ke himas ora siam tip ai lani siam na ai kada sengon selihi ka penmi ya kata ka notification ba la itu ya kamajai kumkarai kata kalong ke ai ka ba kongpong ya kata ka riti ka dostur jong ka himasora bad ya ka riti ka dostur hi jong bri jong neutral kaliang jongi ki rang basnong baru ki no pina snong di peremjur halo kani ka hukum ka pami na kaliang jong UCM na se ubapli tip ya ka riti ka dostur jong ki hima kasi berafat mana takadaw wala supenmi ya to notice ina ka notification ka baong ban pun kalarai ya ka majai te kumta ka jalang ka balong mata kasini kala siam ya ka karai ban penremjur ya UCM ka ba temu ban penlong rai ya majai ndai ka darbar ni mata kasini lani kata ka jalang mata si kala siam ba ka majai ka sahi hakakat teng jong majai ka baha ko kai masora bat lada bakla nang ni kemudian langsung nunggu ngin apor yang CM ada bakla ban pemi jagarai kemudian langsung nunggu haka Monday ni Tuesday kemudian nak kalian jengi ngilalong di bakloi ban lei po desi kasih ban persiajur halo jong kani kapan hadin ba ngilai kenduk ya CM apa desi konsen kalau don ka jengi pen ini ya pan kalian nyongi kun hajar ngilong bi de ban ribuk no ka orda de remai ilong ba panpon nangi yong ban apadin ke session di ke session kelakut ke tarik dendai hadu mentang impat yo ya kanu kentian lagi atau la indribuk ni penne ai dengarai dendai meeting mata kesengipan ke meeting ke belalong mata kesengi ke mana kaliang jong ka hima lombai siem lakot ya ke klik sesya baro ki bahap ki masora ngile bongut lajan poi sepak ngut ki rombak snong ngile poi renti de nakaliang jong ki rombak snong ki lekran iwe hadin iwe ba kia persyajur ya ke ai ke ba usia musim yang kerai ban berkelara ya ke majai tenang liang jungi ikun kejar dah kawi ke jengmut lengkat lang berkiklik no sensyar lengkat lang berkehima balada usia ribuk no ini ko odar ngin sesyong perhat hakini kisengi balengkot dese kumbalikan lang ke bagi rumah senong mene ba ladang ribuk kini kodar ngin kiu sa diskusil dagi pai ba lengkat lang kirong ba snong ki kun ki hajar ban nak himahi bro kowe tin sukwa bandong UCM kursi UCM badan buram lara pikwa yang i banginum kiu support diskusil so ba ribuk no ekani kodar weng no kodar ai baka majai kan sa abay tang kas snong majai kamong makan long rai namang istu isa kun kun hajar balengi persya namang istu bahang thi gembayui
kumbang itip kendai po person tam dakwi pat kijai beriau ke bon macong senong angti bat kalong gajing siir pat ya ke magjungi balada kani kemajai kalait no na po ke masora ngimtip yo olong trai kli no sedanu danu ngimtip yo kadai gajungi onong jongnu re jongnu tena takadang isukur pat isi yang balada hikwa yangi bangin umpoi apo kerdop yang gadis tukang sila na pokok pes jong pi daki pai ba weng no ya kan ikorda hikwa bai tangata ka juba ke bang pin ayang iru bakan nong ke basiso le kata lengi na kemen na kalian juga kerja balada uang balik kendal balik simi balik lume kita kipata nang tila ni balik kendal kita patah siti na kalian jengi lakwa ban ngi kikun kerja lada usia muhiar na disungun sil ngiki kun hajar ngindai ban sandalang ngi ulan ni do ong bania trilang badung ini trai garaka kenang ba ginweng sunan ni kitiki wadila nang giwe pat kijat bendri kepada nanti apa majai dia kata ngi keluar bania trilang ba kade solusi ya kata te kadai kajing ya kerana pedang jong isi ambat ka himah andai ka kular ke bu ayangi ngi kwa ngimbat ya ka kular namangi diki kun kajang le awan le keran ula kular ngi bat ya ka kular berada pimle kat kun ka kular te mangiru ini aja ba kajing lu kam dai ka baret reng astu bangle don lang dikro masnong kan de jeki ka pateng es na jin ba na yo i ya ka to ga notification kibena kalian jong UCM bola penmena lang ba di social media bala perklara no ya ka majai kumangitip i ka hapo himasora ti don sandali kirai jika majai ka hapo ka raj sora tingim kwa ba kedi sandali kirai kinmi sa hipo ti kirai ban but ngida nakande kaliang jongi menta kasengi ka jingalang jong kerba sidong berenang hang sengi ya sim goi gerai bangin persya ajori kane bangin up ya kata ka rai ke UCM ula pensya lang bagi kubor to kasi ong banda de session sa pensya yang ini sakot yang ini bat lada kum urong kata jing ong jongu nakaliang jongi menta kasengi lai rai ban lektur pai ba ba chete ban persya ba unde ban weng mardor ba ya kane ka rai ka ba ususinahi mau temtip ka dobar hima namar kum majulong hapo ka dobar himai Patpini ikan okan okarai de bensyong hidi kadar barima. Den la bano ban taustat. Emar habat ya kerti dustur kumajulong hina du kupor men barim maja. De halor kato jing ong UCM bat de. Ba hak biadai bo ong balada omla nakaliang jong hima ban penpai lane ban a kita jubab ko pasyai. Hak biadai ba kita patajaka undai ban kenran lang baka distrik kursil kejungki nakaliang jungi kemene balada kalong renti lang ya barok apo ka jingpa jingmi jung distrik kursil bakne pai lang barok bahkan runung siliang kan long lang sensar di bahapok di area ba kile kendang lang ngirung aji kesan hispa nak hispa baik lada di kendang barok ini kipani patah bela as kinan tribal ya kemudian persajur ka jing perkelaran ya kemacai namar ba kemacai ka baju peju jong hi ka himas ora rim tak kelaran bandak muai ban kada sukun sili kan le hela ka jong kamon ban penpat prai ka hima jong itu nak ni persajur halor kan samsara lu ni persajur ya kanika jing aira jong majai nama ku mangitip iga majai ka romba kendai pesan udah dekar 100% udah kasi tinggi persajur ya kanika jing aira di nama jing syaka desek usul ka di bopet ya ka kendau ka siap ka penek ka ti gustur le menta kalong balilang te ka kerwo kalong ba wat lek kai baki masora jing aira mo jing arai klebin apa nong jong CM dia nak kalian jungi ginok suncar sinong akan ni jalang memtang ila simbe ko garai bangin persya ba ya kan ni jing arai jong CM namang isutu bong ni CM suncar te di komtip ya kan justur jong gejak beri ko si jungi ma dia nak takadau nin hakat ni por ni simbe garai bangin ya kumble kerenang di kiparang ba sikmat bangi ngin persya jor pe ya kan ni ka jing ai rat majai jong CM maklem kajing tip jong gaimahi bro kowe di nomor ba kajing airat kajing pia igisnong kadai hineng kong kadai karai jong kadorbar jong ni kadorbar jong gahima sorai jong bolong po soramo di lada kami lengba jong ta di komno ta distrik konser ka chuchim rai klebi jong ta long nak liang jong ngim laban priang ek ta bentar di lada ngin up se ta kapor ya kajing ai kata ka jubab nak liang jong CM di lada bakalan nang ta ti nak liang jong ngin le rai untuk bengin sia mi pai ba ka distrik konser bakala penmik kene karai jubar ban pen kala raj ya kamajai nei ni kum kinong sensar snong ni persya ya kene ban pen kala raj ya kamajai bagan long kum bagaju long kata ka majai ke bade ha ka hima jong ka sora
jong siem nyimsya ban nyimpriang ban penlong ketaka raj jong kamajai ni persyak jur ya kani Shosho nakaliang upayem Freeman Sings usiem kahima sora lam secretary uba BV Ramai Kilaong makamdan kanu kejing pentep nakaliang ka KHADC syakahima halor kejing kran usiem banhiar kendang yaki barjala hamajai wedai ka kam ko wedai ka desungsol ban mengi kum kat kum jing usiem ba de apok kat satarek ba de ban poi lot yaki pata jong bikhar dan rai aduk mentara sing ngim simio kano ara na desungsol bahkan ai hukum ini gen penpai kita ke karai bomi na nei jelang kalong ba na kaliang soda hirang basong ki rurang ba ble keren ble penpau ne ki ong ngim pedang ya kani karai jong desungsol ban ai ra ya kamajai ke de ban long hi kamajai kum ba julong te ta ka song pakarai jong ke de jelang mentara si baki larai baik ban persya ya kan jing le jong si na nagarai pelami mentasi nagi rangba lagi soda rangba snong balda kamsap na kali yang ada sungsung kin kiu da ki soda rangba snong ban le satu sungsung hadin ba usiem marke ekstra derbar jong ki I kerkom perkhat jong usif ekstra membar ban permi hukum gima bangin pano e barok idulir original jong gidkar bat ngiri periang ya ta bat kani gedorbar ke jengelang kino sensar ki pediang ya bangi kemen melada ka district council ka ai kata ka bar ban kendang ni githe ginun tribal dan dai kum bakalong hadom ta khatsan tareng patpoi kanu hukum na ka district council hanrai ka rai pada ka jengelang ki khleno sensar belong menta ka sni ka kawai ka sur kilasim ba kamajai kadaihi kamajai kannehi kamajai kumbaga julong mla ban airat namare ka jing airat kamajai kumbaga pau ha ka sanat jung khal kadai tang ka jing bakla ka baka dorbar hima ka de penbai ne do arja kat khandai ha ka ba ha ka to jing penbai soldar majai do lang to ginami khman majai do lang to te banong pat ba maki kin ngoi yang sajisen ni ka pre bakin ong man pen klarat majai ka ta sajisen kajingelang ki khleno sensar belum mentakin nem pedang dale leiro namar hangnela krensai bagi masora dan santli gerai bat ini di santli gerai na ban penmi ndreu tli gerai bar kata ada persajur belada kamiru gadai penmi lang bagi tip ngdol barima sora rai ya kan negi jeng ong de siam belada nyimpan ngidul nyim kendang ngidul mender dan negi tainon trabar ki kadis tu kansil kan hari te haba kadon kabor e man ya rai ngit ngi kwa balada ka district sil ka kwa kum kat thong yu ka bade ban pena pensa riti dostor lada ka hiar ka hapan ya lang ba jong siam lang ba jong hima rai lada ka hiar hi kum tu khem ngi tip tema ngi tim dan jing kle ye kata kada itang kata rai lada ka don sya ka jimut ka bakhoi ka basla ban kendang sya ikini mender ba jong ki don kam ngi jing trila wat ngero ngi sensar ka majai ni ju khat ka jing terlang te ka wai ka senang apa hima sora ka usiem jula ban penmi hukum jula balen dan bor jula ban penmi kan gara lada me khat me song lang bat kirang ba senang bat nong senang jong atu ka senang bat kamjoro kan hab ka majai laradai ban airat laradai ban penmi koi pat gi kandan dan kam ka jing song bat ka to senang bat ka bakot ka dalbar hima kan sim gara kada itang ngata ka bakot bat saksi senpan ngapan pau ni bagi khleno sensar bawan mata kasing baro na kendong syrot jong himasora kilarai belada usia udang pernah lor kan ni ngin ki kular ban kiobek hapo ko fes nu manwat ke jing sisa bat budai ban le bek kata ka bagi pagba ki kwa umde udan hangtai musngeu na de bagadai ka office ke jong bagadai ka raj ni ya usong te bentai na mata ka kam nyung pagba bat ban sekri na mata ka mon nyung pagba tang ta namar ba ka district council ngi khmil ti ba ka dok baro ki wai pat ki area isnan bahap pa ka schedule area ki bahap pa Khasi Hills Autonomous District Council haba ka permi ka no ka dei ban ka jo ka ngan tri kam lang ya baro dei ba ka an majai kan tri kam rang majai namar dei tang ka majai ba syong ita ginon tribal vi tai tang majai Isyamati, Kalaberi, Kalatek, bat cuai nai nyong tangsu. Kai kabasongsi kalong bayo kom perkhat jong usia menta kalong ban penlong them yo maulong ya kamajai
ban super mi tang kot khobor bala kendang kita habakot mla ban kendang habakot mla ban kendang yo kalong kan ban kom menong no kar kom perkhan na mata ki jing matoi simet lan ke jing matoi jono ri jono ban penlong yaki kom kita ki balong them yo molong phiyoi kala le ayu kasulka high power committee kadon Meghalaya government brokolai setia high court of Meghalaya katuklar hol kani redo mata ki palla ban be bat kabangi tip kalong ba kasulka la khit jakan mata jungki kabade ki klor ban apan sinaya pakitulan na mata jungki bat hatu kamut ban le kamjui majai kata de jing kali jong kai ma kata de jing kali ba mata kasi belada ka don jingmut ban kendang thegi barjla ka de ban don me jingmut ka bakhoi ka jingmut ka bakhoi ka basla ban panem sisa ya ka jai man reu khasi jongi salon sa wat panem pada tang jai man reu khasi jongi madon majai ban sora juai ki mar ki bon ki nan trabar ki basong pilek noi kita lara kom mang ekran maswa lara hi pe khmat tang majai kamut don ka er kai halendat ki jing phai khmat jopri semanjai ngan nai ke de ti than na yata namar philatip khamai pai bai joi ma sarau tip don yo majai bat balai usim khia do kan ni yai the ikam majai isnong badan tang komenong no 10% nam dan khasi ha khnai phau khnai persen gede non trabar bat balai sim khia do kan ni benta na kata da dolbar hima horkit hodang kam namala yak distrasil kan pan kalara yak majai lada kombo siam kular khun khajar jongi bu unle hadien gasasion in pai ule anem kawai susu na pensai babara ke jing bharat yo siam kedai tang ke jing bharat kam lamle sudah ngan nilai wat benia ya kato ka kapata ka papni bo siam ai hojara phau hari Krishna roy layap sau san sinemata dan uswa karah jar phau yang la manumta bat kumna pade kamu tahu beliau belayap unang sai peta hang tei kini ke bro de tang ki kam syukor tang ki kam penthami ngan kresa ga ju hemen laila du kem thong hi kam hi karas na sal ba to acting chief ru sem non yik te biai bar habang ma thong chairman ru ngala pensai bah ka yap ka do jongki la daki yap gido pramaki dan kamam no yalam pramaki ban pertasinong ban melang ban penkoi keput kaksai hadai la dawang balai pijong chairman te ai se ka kendan nyopi ai se ka kai nyopi ni le kamnu katang padang rai ai ramai khamang ni wadai no si khamang ni wadai residential sapikir rai ngong ni pi capital le ka shulong nama ba ka pata kam dei ka tien khasi pi nim so thu hadai hakakot di kam dei ka pata ka dei ka kot ai wa ki sel london kini kibriu namar kini kibriu kumang pensai nado swa ka jingwan suka phareng kila dal pa bat kat komang dos sos khat khnai spa san phasan 100% mang pani don khasi wai gitu pa ti bandai kini kibriu don kam hide ka district council dan de ka sarkar jilla ba phin shu nyen ne ma balai phimla ban be khar te don kam intrila ba ngai ba ka district council kamut ban be yaki non trabal the daga non ti klam ga jing don lang kai ma kalong ka ba kamkan sudah. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya